বন্ধুসকল আজি আমি ইয়াত শিৱ মন্দিৰ আহিছোঁ বেংগলোৰ। জাষ্ট কৰণ দাদা আমাৰ বহুত ডাঙৰ মন্দিৰ হয় এইটো বেংগলোৰ। किमानटा भाई है ओ कृष्णा जी आप लोग खत्म कर दिया। हाँ है ना, हाँ बरो वीडियो ये कर रहा है ना, एक करने से हो जाएगा। किमान धुनिया बनाइছে দেই। শিৱৰাত্ৰি ফেষ্টিভেল, শিৱৰাত্ৰি বেংগলোৰ শিৱৰাত্ৰি। মেডামে বনাই আছে, এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ বনাই আছে মেডামে। ইয়াত এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া বহুত দেখিবলৈ পাব। वीडियो कर खाली पूरा लंबा किमान ने बनाइছে अर्चना मैडमे बनाइছে। हैप्पी शिवरात्रि।